Se fonga matango fio vania to loa ile nei vaenga o le tai ao, se tasi o ana whātunga fōu, e apo se tasi o pese fōu na langi ina ma whatuina, e lea fo i alo lea tunu umatoke lau vania to loa, ia ma upo le pese pene e whaafonga mai moa mai ai, ia vi ia oe le tua. Ve mai ia vi ia oe, i aso le lei, o aso lo wā, o aso o wanga, o aso munga la, vi ia le tua i mea uma. Ia, o vivi inga o le tua mvespesenga whale nganga o le nei tae au, e au mai ai o tātou loto mo tātou whinangalo, le whi au moni o le nei tae au e peo na launga ina, ma fonga nātu e lana au auna e ala i le sauni ngā lotu. Tāpena ina mo saunia le sunga i le whawhengainga, le ka le sia o le worship center i vai telefou, singa pasta fia lua vai li tito. Para se ima vi ingo le tua e peo na tu inatu pe soa soani lo tātou o tunu i tāpenanga o le nei aso, le sāwalinga ma le fōlaunga o le aanga ma sā nga i ei sā moa i so se tafa ia ma so se tuni manu o lo tātou o tunu pa pe foi ia stafa e fia o le langi. Ai, whaafitai le tua maua le avanoa e whaafonga mai moa i lo tātou o tunu, e le nei tai au e le upu fōla fola, mai se o le tātou sauni ngā lotu na tāpeneina, whai lea ma tā oso le nei aso, ia e whai ma whaalu manga whaale nganga o le nei aso, ia wā, ia le sanga inga le tātou. Tunu i whiau mga aruenga o tiute, ma whaiva tau awe, i so staffa ma so se turi manu o le tātou. Tunu au leo se e marawa le wati le vaenga o tātou whaasalonga o toe se 45 minuti o na tā leo le fitu, le nei tae au, whaatalo whatu, Maofolo fatu i le tautua le nei alau le tio le 685 radio, por kalame le 685 morning show e peo na tusa watu taro whaasalalonga mo le poto o tua whaasalalonga sa le ufi le taulanga o pia nei. Por kalame le 685 morning show, e le nei tae ao le asolua o le asalona wha le nei o aukuso, e a ua mamori maila o tauso i fua mo le mātou wola taro toe whailoa i mawhatapa i lunga o peau ngalo le ea e ale e taro whaasalalonga. Talo whātua i le mai moa ma le whaafonga mai, ala tātou o tunu o mai lawa i tamama tina maa te tua se yo i le whanawiti, au auna le tua i whata whai taulanga e fia i te tono le tātou o tunu. Ia maisa le loa ma le lava loa sa moa o loa ma whai na whaafonga mai, ma vea pēr nei porokalame, o ana porokalame i lea tae ao ma lea tae ao, whaatai tele i lea lofa ma leanga le leo le tua, pa pēr ao na tātou toi whailoa i pe au mga ngalo le ea, e ala i tātou whaasalonga. Sanga i maia ai o le tai, porokalame o le 685 morning show le nei tae ao, se e taurunga pe a tā ia le iwa e le tae ao nei. Ae, na ona toi taria le tātou porokalame le tae ao nei, tālo sanga toi le mamano le tātou watunu, se so saniane na ia share le tātou live, share le tātou porokalame, ma follow le tātou Facebook page, ma like le tātou porokalame nei le tae ao, e ama subscribe fo i lunga o tātou YouTube channels. E pe ona sina fiai, e le ngata le YouTube channel, le 685 Radio, o le siapo lau tele, e a ma le 685 Productions, e pe ona lau sina fiai, e le mamalo le tātou o tono, a e fesoa soani ana iai, e a mo le wha lau tele ina o le tautua, ma le au nanga le tātou le tio i le nei tae ao, o omi ane ia le share, ia i lau device, ina ia share ai le tātou live, ma le tātou proklame, e le nei vaenga o tātou whaasalonga. O le tuina mo atu li poti o le tātou talo le tauna i a fua e fuanga ma tāpenanga o le nei aso la tau ia. Whamawina, ia e le ofisa o le vaa i tau, ia i le afo le lima i le tae au le so le aso whāle nei o kuso. O wingo le tau le so o au o savili o le vaito e lau o lo ofiti a i Samoa mai au mai a au manai timu e a afiai le atunu ui niso teimi. O le talo le tau mo upolu le so e awo e niso teimi manai timu e nisi o vaenga, pa pia fo e mo tele i sala fai e awo e niso teimi manai timu e nisi o vaenga o Savai. Ele o yaini la pta inga mo Samoa o ni winga lolo wao le tau ia po le taviringa o Savili o le alava e ono afa ti aile fo longa ia ma le sāwalinga alo tātou o tunu ui le neifo yaso la tau ia. Ai fa talo fatu ma o folo fatu pe afa pe o leva toa e mau mai taro fa salonga pa toa ki mai lau Facebook le nei tai ao pa talo fatu ai le proklame o le 685 morning show le nei foi tai ao fo
Talofa le World Proclame mai au kilani New Zealand ia tovi o tofa ia ma le taro talo le tau mo au kilani le sove mai to ulu nei timu ma e nisi o taimi e whāti ke rida ma walalo le temperature e whai lava ia si malu luo au tou. Ia pe a fua ti ia i le whāti ke rida ma walalo. Ia e pe o na iai ma le anga ia tu le po ana nei ma toa whaati tele ina le malu luo o le aso lulu e tolu tikeri o le aso tofi e lua tikeri ia mai ono o atu lava i le 0 degrees ia le tūlanga o le malu luo o lo iai au kilani New Zealand ka whewhe e so. Wa asa le maruru ia tunu I fafu. Whawhitai le tua, ke roa, ka kou ngei sa mua e fia o ingi usila. Ale mea saoa, I li mo whainga kaku kakalia le maruru, o le ai mawhana whana, ia se tātou wa tunu o tātou te langona ina, le pa'u o tātou tino, le pa'i mai o le mawhana whana o le ri. Talo atu, ia pulotu, ia po Sala, Canada, Lofa McCarthy, manuia tele nei tae ao, pe voi ta vita site la faele mai pori rua ka fe la le malu rua o ko I pori rua li David ia malore on sai si anava te vita kioa good morning fanga manu ya kopo te kioane mai Brisbane Australia ta lo falava la tatuli ke wismasi le malu malore se fu manuia pa talavati ta fe mali fa aui alo sio manuia nei tai ao talavati sani fata malore usu sani manuia tele nei tai ao fia ma mea good morning Montini sio sianga tonu, talofa lava, tuiola mu, good morning. Alopopo sa mani manase, talofa alopopo, ea, va talofo il sunga ile, te akono, ia, fare atafata, mane fare tua, mane ka ile sia, ka toliko si usenga, ea, ma lor se fu ele sunga ile te akono, va talovati ia pei, ale fono, ea, mai se foi ole fa ma lor por kalame, ele neita ea, ia leila vaa, va pea foi vai ole lofa a leifi, good morning vai, But talofo ia ai mai nu Henry Poe Sanerivi. Talofa Henry manuia o faiva o nei aso fa tai tele ia ne mafu to mai le tado pokalame le nei fo itai o fola towi. Tele le mau issues I nei sa moa so le tele le mau meolo tupu. Ia e nei lo tato o tunu. E wingo la fa mtalanga o le. Fai ungo le vai aso pe ia la tau fa longo atu e tolu maliu. E ele maliu ia o stamalena la vea lena foi lena collapse tangi la kapi o le maliu o stamai titi lena tangata valeina I la au malosi o I vai telefou ai foi lesi maliu va pe po o sengaruenga ka muta la fa nga solo iso so nga leo pe o le nga ia tu isi umu se vai nga leo le tato o tunu ai o me foi nafi na ia foi ta vale na la vea ina vai tele lena matua fa tafa stasio taina ma stasio tava fa vitaila le fa la vele o lo to mai tawa tu fa la vele tu vale le o le matua tu nga la vo manu ango ta vale mo kwa ma lepe ale skava al fa vitai ele se so I fu na ma wai e oi fa vitai le ile na pui nga si ta mai se si uso na malanga ile e lungo le o le tele ai mai se foila o le vevesi lena vao I tail whamasinonga, leo sala lau nunga le social media. E le mata upu fo le tail tau me sina hideaway. E le pela pena tau toe vevesi e la tau oro tua ia le maliu e stamalea. Ma le a ingo se tamalea o maliu. Ia, e li whaingo fia ia toi ngā mata upu fa penei. E tau na matua sila do toa e la tau o lo o kafa male. Le a foi mata upu e le whaingo fie le tūlanga ti ngāo a inga ma. E mai se ua whano le soifua pe o nei vaenga ia. Ia manisi lava o meo lo tutupu mai lo tātou loto I whale. Ia mai se a pe ua whaiwhai te tele are ma tā upo le laka pisa moa ma le mā lola tau ia. O mai tau atu ana naha na pō. Sa wale wha sa launga le mata ngā ruenga wa onga ma nganuu. Ia ua refer umalava ta longa ta mai ti a onga. Ia po o school rugby tournaments and programs. I lalo le unifo le na fato a launch laso for railing na se mawai today. Alo no inga. Le eisi tūlanga fo I lea o le ngalo rue fatasi e pe ua tili aina fe vai ai. Ia a inga e ka le sio nu mafioang. O le alava o I whaala potopotonga. Le tūlai mai ai o le pe ese a inga nei. Mai se o le tūlanga lai pena o mai tau atua I e tate alo whalava o tamata alo mateni ta alo.
o le loa fo tamata alo matini ta alo po fere la kapi e o ia i manuia ai petai e ui le whaalau i loa o le ai o se koe lango ma le aloa ia le maa lo le la kapi Samoa alanga i umana ngā luenga le World Rugby o le lava i lalo le World Rugby mga luenga o talonga la kapi whaava malo o la lava e alo ia le World Rugby ia ngā luenga le la kapi Samoa o le fo i lae pe o na iei le whaai unga o le a whaile review po le ilo i longa le World Rugby ia ini nai vai yaso le rumanai a mai a ilo i longa ia ona manino le po le ali si tala o le ali si la sanga ia e tātou te talo pea o talo sia ma tātou te talo i le li i nei mea lo te tupu i te tono le tātou o tunu a o le tua lalo al porka la meo le o le a foi o le 685 morning show tau tua nalo a inga o mea ia o mea o le vevesi nei o mea faitele ai tau tua nasi au whanau mo siau to lua na iau mātua o lau a inga e wha mau popo le nei vai tau o le mea fo ile o mai tau ina ngā ruenga le langi ma ngā ruenga le ti Apollo e leo toe sāwa li vali e leo toe tamo e ua mato na lele le ti Apollo wailo le ti Apollo wa pu o na aso ai wa aila i le sau o le ti Apollo le sau temi nei ngā le sau e ka lepe e a ma wha maa sofa mawtanga ma wha te ai na i tangata. Le anga o le misio ngā lera ki Apollo wha mele kuspaia. O le missiona toa lera ki Apollo wha mele kuspaia. Wha meina sau e ngā oi fasi ma wha umatia. O le mea nai ta sila tunei i a mionga ma tanga i si tanga ki ofo. A le mea mongi ai o mkwale ai o makuanga o ia ki Apollo le ko whaama le whaukanga ia mkwale ai ia se mawhau ola te tulo. Leanga o le misiona lea ale ti Apollo i le lang. Kai mai e ngā oi fasi ma wha umatia. O le rauinga e end lava ngā ruenga le ti Apollo. Ia i le wha umatia o le soi fua o le tangata. Ai tātou te talo pe i le tua te soani mai a te tātou lo tātou o tunu o tātou te tai e ka le sia o nuu mawhioanga. Ia mesio tātou ainga. Male ainga o le tangata i e wha mau popo. E le nei fo i vai taula tau ia. Pa tala watu ia waalele mati mai o Tara, South Auckland. Sulusi ai loi, good morning. Pinati langa ai, talofa lava, e a malui sa Aisaka, talofa, ma lo le usu nei tae au, whaaftei tele, e a le mafuta mai il taro pokalame le nei fo i tae au fo. Mana ia i o le whatunga fo le a vani toloa le na fo i na taurunga to i tātou a pese lotu le tae au nei. Kama matu. Tu wai anga sau se whatunga e sau e pātonu a pe o le tala tamiti. Ma nei o upu le pese. You know, alu anga pōka pese le pese. Ma nei o upu le pese la tau ia. Ia vi ia fo i lea tua i lana mea lofa. I lea fo i alo lea tunu la tau ia. Ia e pei o nei ai. Ana whatu whatunga. Ia e le nei fo i vai tau. Ia ma le telo isi whatunga ua maea. Sa tātou whaalongo ia ma whaawafonga iai. Ia mai le sunga ia vania to loa. Kei foi taimi e. Tuina to e tātou whaasalonga. Ia e whaamalu lua i le mamalo le tātou tunu ono isi foi taimi. Ia e alua lua whaasalonga tau tele lava ina down le kako internet. O le me foi le iei nei. Ia sa va pe fo io le au nanga le Starlink e taimi le down ai a so e lo fo le Starlink ia lo lua pe mau le si kai mi o no winga o le o tato lo mo tato mo tino e le ia se me se lau pasene e o e le ia se au nanga se lau pasene e ia le sasi manai vaenga fo ia fa le tonu ia ona o me fai le tangata pa talo vatu ia penina wu ma lo le usu nei tai ao fa tai tele ma vuto mai ele nei fo tai ao fo mo nei tai ao manuia usu nga ruenga ia fenga yelo tatu tunu ele nei fo yaso la to ia ta penanga o le va yaso nei ele ngata o ta penanga mo le aso sa tama a o le ta penanga fo ia e mamoli nga fai fe au e mai se ole ka le sia me tisi e o la ua tele na mai ana la una fa ma vai ia nai fai fe au i le asitia i le san se me vai tunei o mai a fo i la to fa ma vai nga ma le ka le sia o la ua tele na nga i o la tu a inga le fai fe au ma le fale tua ma la na fa nau ia la fo ta pena mai sina e ka le sia le nei vai aso
ia tapenanga ma saofanga e whaatali le moli atu e ainga na lua o le taulanga tangata po le taulanga soifua e avea maosi taulanga ma whaife au ale nā foi e kāle sia pei whapena o le vai aso lale nei e te tau ona launga le whaife au fou me to tisi i lana pule la fou ma lana e kāle sia fou ia tate mana tua i aso ia le ia wao ngoka kupunga ma ngoka ola mai ai sa vai o se matou e ta kale sia me tisi nai faleolo e ka ke manga kua ia soia e mai so se e kale sia na ia soia e alu atu lore fai fe au voi lele o la usa au nga wai kene mau kala pa mai o ka ko fai fe au le la sa uele ska mai kaka me ole takta fa ko i umai o pi ula pe fa ko ai umai malua wai pe o kale sia ai o me tisi ma le fakasa e whakalikali uma. E whakalikali uma le kale sia ma le nu. Ia wa e anu le usu o le nu. Ia e whalongo le i whamtalanga voi lele le lewana tali o le kale sia. Ia o mangera le afiafi wo mai le au vaenga le ngaoika. Ala o fesili le au vaenga le ngao i o le osi ngā whenga inga ma le whewhiau. Ia mai eri kako whewhiau. Whamai sori tala vous tama. Ia tala vous tama. Ia titi as tama e. O lona nuu mua lea. O lona nuu lona lua ne. Ea, mai wharekua. So le lei o se wharekua. Ea, le lei o se wharekua. Ale au le lei fo i o le wharekua le whewhiau. Au le lei fo i o le wharekua le whewhiau. Ela i kiki ar ka mai kai. Wha me se o le kamera, o le kengi fo i lele o longa ka maa, le kalaia. Ia, ela iki fo i al whewhiau. Ia, le ngai whangau le whewhiau. La iki o ai ka miki. Ea. I liu rola li si do pe Amerika ko fefeau forward mai sole ka ai e ko ka ngaka pe kau taf ai e ko ngaka pe kau taf malanga skaili mar far kua le lei al fefeau ka va ai e ko far kua kasi ala ka va ai kama oke ai e ko fese fa ngau fefeau mo so au le lei o fa ngau fefeau au le lei o le skingi kira fa ko afa ai umeri university ngari ngi sila io au le lei e lei mo se so fa ko lua o upu mai e fa makala ia le fefeau fo lo kala ma sa e nga to le fefeau o le fale tua o le fa na o le fefeau e fa makala o malanga fo ie fo ia ma ko fo ila alu akulu fefeau ara fo wo ia kama fo ie la fo wa amaka ka mimilo amaka ave me ai ave le morning tea uma ave le lunch o le koanga alua e ke lo e pasta le ainga ke lo e la sunga fa fenga inga le ainga wa fiu o le fiu o le e ko mai se ro nga fo wa amaka nga mai e maka i kuwa e va ai ia o kala ia i le fou ia kala ioe pa tala watu la usunga le lifai pule le fue to filau Berenice le vanga alofa atu manuia le malanga mai pa tala vo ia tone to lima mai au kilani ina i ho hepa pa be foi pa i fananiko ma tawanina kepu good morning fa tai telen ma to mai nei tai au usimai mai mo ma fa fonga le tatu tino ele loa i fa salawina ne tatu talafo la fonga natu and Nathan is so tari mai taro fa salonga ile ne vanga all the time all the number 685 morning show fa maduru atu ile tau fa le tonu atu o le Michael so ya nuo nei le tai au pi ele se lo tu nuo na fa isa wai pai tau le tusi na po ai misi le lotu nei le tai au manoro su nuo nei tai au ia i tolu e teki ki apolo ia le message au ne ia fe au la tusi a yopu fe mai kala le tua ia sa tani wa fero wa isa kangi wa ku o ku mo le ko mai kala le ku ga ia mai kala sa kangi le ko u fero wa ile lang ai mai kala le tua ia sa tani ngai ka wi fo lai ila au no yopu Sara proud le tua ia yopu. No o ma va fa va per. Karusia ia o proud fo le tua ia kaika.
Wo le fero wa isa ka nge fe ku tu ai ka wi foi la ka mo nu ala ila lo. Wa fo nge kwa mare ava ka sau. Wa fo nge kwa mare ava ka sau ngofo. Wa ina wele tautala ya fo ele ama se senga mo tama. E proud di lona tali. Lona tali. Ai masela o le maua mai o le tala fo ele fafo po fe le tunu ula e lona tali fa mai. O lo san la ua whaau mai le universite. La ua ia maua le whailonga tau a loa e whia le tunu. You know, we're proud e le tama. O le mea voi le tolo o tama whau ita ita. Ia o na le soifuanga nei. O le lalolangi nei le tātou te iai. Se ua peu e o tangata e whai mea ina ia. Vi ia le tangata ia? Oi. Ia ma whaapea tangata, ma praise e tangata. Man, you are a man. Ana e le sau nei e le tupul mele. Ana e le tulai mai nei e le mawhaina whaina mele. Ia o ta mawhau whau e wapea man. Le ale au ngai. E vi ia tangata e le o proud le atua ia taita. Matara noa ma whaasoa malesi wo. Weso se matu nei? Ia. Ingo wana mai po kofere po matara noa o whai atulo iei. O ngofo mo mafau fau. Parei ma se au ngao me kau ki whaia ma kako polonga i lau langi. Ia. Mai kala kam. E ara kala li tolu. Kako ke ngofo mo mafau fau. E kako stress, struggle, work hard. Usu le wave au. Kako wo le maumanga. Kako wo i fongo. Ke leo mea i e kau ke. Stress ai. Ei ma se au ngā i le langi ma le ola e whawawau. Karo mas kama mai. Tolo e au ngā. Pe hai, se wha umatola o tāna. E arango whea koe, e le se au ngā. Awa ao o mai ale wala aua le tua. Ngā e alua le ai ma se mea ngi mea. E ke alu ma oe le langi ma le ola e whawawau. Pe mai no ma kararaka ngā se o e tolo. Whakoea. E le au ngā. Wakulele wingona ukala i le au ngā. Mai langa o ngā ruenga ma mea ke whaia le lalolangi. E fua i ai. Lo wala i le ola e whawawa. Ia e sao. E ne whapea e ke o ngā ma e whahalua i solo. Ma e aha mi o valea le lalolangi. And you expect e ke o ko mekinga e alu le ola e whawawa. E sao. O lalo le lalolangi. E whai e ira kako whamasingonga. I le mea kako ke anga i ai. Mai o mea rā le toro se rangu mau. E au ngā mei e kau ke stress ai. E au ngā mei e kau ke ngā lulue ai. I ngā ia fua i ai ma whai e ira whamasingonga. O le mea ke ui ai. Koe whafo i mera o kara. Ia e maa ia fo i le lo walu ngei asoa e ke i lo la e proud le atua ia. Tolo. Po lai whapea ngere tua i angeru. I am so proud of this. This guy. Of my son Tolo. My son Tolo. Alau whai aku kapireru Tolo. Au e te soso ese manua. Au e pia wape ngā leo langa leo kakuwai ai. Lungo penga ta whai langi ma lungo le Facebook. O tangata i whai mea inga ia pricing. Ia mi ia ai. Ia ke wai ho iei kakai o mai whaila ko video. Inga ia wape aku kakai sao lo mangaku. Sao le mea ngau e karangoa mai ai. Ia lo si kakai ke wai aku e o lako ala mai o le i fūlua makara sau mai. Sa moa malau mai mo mai o mele ai ma. Sei tope toale video de. O le si mea maka o kia. Le swing o le suinga o le soifuanga ma le o langa o tātou wai ai. E pei ua sau le social media ma whaapūlou ma tawhi e sea le tū ma le anganu o sa mōna maasani ai. Whaloalo, le winga o la o whamtalanga, le sau la social media le wai nei. O aso ia, ai sa vari. Ia. Tale, e rongo fo yaro mai ai. Ka ore lei. Ia, o aso nei. Ke vai koe sa fai mai a lau pu e mai le video la e kalangoa mai foi le. Ala kau mafa. Ia, ba kau kala mai. Ba kau kala mai a. Ka ore lei, o le skaka. Se pe fi le video pe fa pe o la i ura malos.
ingu me leo la ma. Ya yo no le fai ngo ina wa era ngai de ngi Samoa me yo. Pa pe sa tonga. E mai man ko de ngi Samoa, anga se Samoa, anga se makai o ngar so level social media Facebook. Se mo wa ko e mo conditions nga. Ya me ko foi langa lai fai mai langa por Kalambi. Fa Samoa. Pa ira pa pe ngang mai. Ya sa. Mo o mai lo ya tato. Skipi lunga waile o me ngangu me o. Ase la ponga lai vai. Lai va Samoa mai. Lai ko mai fatalo fatu. Ia ya Samoa. Mai lava yo nao se pa. Yo, mai ngu me ki. Ia Maria ia no. Ei o kakala goi foi. After no fatu pu manatu. A o le winga wa lai no. O le falo alo. O le va. Yeah. Le va fitau sia I mare. Ia wai pe o so ia tolo a. E pe ia o nei meo le tio sa. E la mona to ile stangata ile situ o Samoa. E vidi mai sa vai. Ia vidi mai ale patar tai au. Patalo fatu tolo le tai au. Ki munga mako ia le paka. Ia pe ila o tangata fa sa la. O le controllinga ia. Ia fina ngalo, mamana tu le tulu. Ia o aso foi nga o fai Kalame foi o lo fa. Ia lo fa. Kar se fulu le po. Ia la moi ko ru le se malang fa ngau. Ala o vili mai ke fong. Ia ala ka ke kiu ke nga vai kai mi. Talo fa tu tato wala ulunga leina. Mai talo fa, malo se fua fa. Ia o fele sa wol wala au. Ka mai ale o sa vai se ngu fo le kua. Fa tia sa no e memoria lo fanga. Mo le tolo fanga se to lua le moe. E mo se fa na u le moe. Le winga mtalanga. So la ka mo ya sa mo a o fia ka sa ngo fo mal fa finge. E le I fa yang fa finge. Honey, I love you. Ale o sa u no be. Swingar na. Vai le I tolo swingar nga. Ya so ya. Yoi. Ia o tata tal noi fo. Ia o no le. O le mana I o na fo. I fasi fai tau. Mai le tua ia sa tani. Ngai ba ai fo ila uka mo yopu. No, au no yopu. Ngai ba ai fo ila au no le mafua ke pawa. Ai ila au no le mafua ke pawa. Ia. Silo bakua I kai vai sea. Oide ai. Le ai. Le ke pawa. Kuri alu sa vai e alu e. Alu sa vai e alu e. Fa so kai pisingisi fo e sa vai. Alu akua ka malo e sa vai vo le ka la I mai pisingisi fo le sa vai. Vili mai mar ka malo I mai. O vai le tolu se fulu pisinisi le ua. O confirm la fa sa lauta to market. Ka penga lo le vana TV o ma la wisingi ai o pu e mai ma live mai o. Ai o ko le ai ma te me. Ai o le so fua. Wa I ka si lo ma ku fa ese. So le ke ve se vai munga. So va di varia ko ma lo ke pa o malanga foda ho le ya. So la ri sa fo ya ke pa me ve se. Oi dai ke pa. Dai. Al nge ya lo ai. Anda se go por le ya se calma. Mai oi dai ke pa. Wa sa o le tota mai o nei ave taxi ma nei ave pasi fai un le vai aso. O vai a ko sasi le LTA le o toi fa malulu mo le LTA fete na inga I tau pa sese. Le foi na tata no ai le vai aso se vai tune. E se le lisi le nga o mai le LTA le Friday. O le ala o toi fa manino mai le aso na fim toi fa malulu mai pulenga o tava le afi. Ma au mai le lisi sao. O le ala ka e lua no fonga ka kio ia. O le malai va lele ma le waf. Sau ka ua. O le lisi o pa sese o taxi. Mai le taulanga I pia anga I atu I o I ea foi. Le malai va lele. O le malai va lele fale olo. O le tau foule o e nei. E fitus futa la lima susene. Fitus futa la lima susene. Yeah, I think that's... O le mea ngā lera ia ina I au ta avali. Ta kena kai fiku se fulu ongo se fulu. Ia o lai tau I fitu suta la lima suseni. Malai valele tu town area. Ia, o le anga I le wafu I muri whanua. E fitu se fulu valu ta la fitu suseni. Ia.
Fitus furu valu ta la fitus usene le wafu le mulfanua ta ole le o isi do fuanga tele tuli mata ia tangata I tulanga I si tanga tau tatou pasisi o le anga I le beach resort no itua e pe o le piula le tosua o le to isi umu le anga noa ya mo na I tatou tangata sa fama I mo mai fafo mo salo le rope ke le rola wo carry po ko faianga meo o upa ola o sau kamanga ia ka ko wo le vanga iai ke man kuaka ka mo sa mo nga sau ka introduce mai de vaenga le au ke le upa o carry le Caradas te le rola sia wo carry po fa au pe au ke loa o ya tatou le menga le upa o ya tatou vaenga na le upa e tulanga pe ona ia fela o inga fo passes ke le ia fa le Congo taxi nga pe o nginga nga operate vaenga ia ku lo ka vale wa nga le upa ka ya me sa mo me kurisi aga le ngore ka vale la le ito Pwede le pung shakiok. Ia singa me pung shakiok. Ia lang ka kiok nga mai fa mo nua. O le me fiction kiok kala ka iku. Ola tano se ya tu fa salongo va pe si nei to tari mai o mo le la no e tara no ai masu o fa lo fa to anga. Lo suono minuto le turn tale o le valu fa fonga mai mo to fa salowino telefon le o mato fa tasi ma le sunga ya quick fa pe fo I Ryan mai le fa lo fa to anga ya masani na o ta o so luo va este tasi e le taro por la men le tano anga ma su le fa lo fa to anga ya te ro pisi nei va ya so fa to ngole sa ta ba good morning Greg Ryan nei ta au ma lo lusu ya ta manuia turunga taua ina tula ta au ya fatal fatu tu mai su tato tunu ya lenga ti leo tato pa anga falongo pa anga fatau ya pa anga mtau tia tato por klame ta au solo te tasia olo o mawala no e pa fonga mai ni tulinga ya so ma oni fatau va ya ta wala tu la ona ngolo ma wasa vale me ma o falo lo mo fatu anga ya na la to tasio to ina mo tele sala fa sale longa ma le lua polne ya le la lo ifonga le ma tato la tu tele good morning samo ma lo le usu nei ta good morning Ryan ya ta mo nuia samo le tunu pele ya e fatalo fatu le fa man malo su kriso ya I so tato tunu pele wa fa I ni ta ya wa sa tato mo po ia pe tatou tangata wale ni fa moe ia ai fa aftai le alofa tau mulu lo tatou tapa usi le lang ia le tatou to au lia menia fo fa talo fa tu le tunu pele good morning na lo kaula vea al fulu ali ko le se kaula vea na vea mo ia pa tonu pa tau al mero ia e di vai e fa tu va ki denga mu mule la me par kamano ko ai se vai la au ya o ko ngar fulu e la ele se metro ao lo Sakau fakai kaya ai kaya ke wa ele se ke ai o anu mo ia no nga uma yang ka ko fa pepe pa le por fa pepe ko ka ko fa vai lo e mi le ore ala vo tu le no wa te lo na o pisi o to ne vai aso ia me se fo fa to ngai ia wa kasi ko inga o lo ya o ngai fa me lo fa ia ti na mata miti le sa tama io se o loka o whakoanga po se whainga whaiva sa o roa a mata mea mai eila o sunga kwek ne tae whaman mur ia o te lo tapena nga mua so whapene ia ele o te pomale I vaenga mai tapena I tina mara whana o watama so se aso whapitoa la vai e tonu su tātou tunu ia e tau la mua le ai o le fonga tau mafa ia ele mwhaino mātou se esi ia ave are wha mua ia o tātou tangata ele mei ero la tau wha mua ia o mātou ia wana o se back up fo idea ia awa o ele whai whatoanga o ele whai hatina e tai tonu lava ui e tonu tātou whalo loa ia o lo ua iai tele lava matotoe ia tūlanga umolo mātou tāpena mole a so sao tama a mata mai nama se mea whainga luenga I titi se ipa se mea whainga luenga tele a walau tāpena nga mole a tina e manuia o lo ua mātou tāpena I vaenga uma se mea whainga luenga o se masini ia ua lilonga I fo I tau tua so tātou whaloloa ia olo ua mātou tā lia le o atu fo ia ma le tu wātou so tātou tunu I mea umana o te ofo fo ia toronga tau ia ai ole ave uma ia le se leni le fonga tau mafa ia wale ai uma la sa ai fa pe fera so malo ro so fu le lumana ia wai uma la val fonga tau mafa la sa ia na apalo le ta mai tau apa ila na me alo fa tau tina ma fa na e o yu tel vao ia pe asira nga tai fali
Ia o mana onga lau tele lava ia le fai fatu anga o le oso. Ia tatou oso e tolu o lo o maua te mine o le oso complete po tatou oso urula poto se tulo po le oso masani. Ia o le tatou yam spade po le oso spurini. Ia le ngate lea tatou desacuring tools. Ia po tatou oso rea e vai ta mai fai. Ia wale misterio lino na le to tele ala ino le fual fai ma le ola lau sius. O le apa la mana tele fai pupu fai. O le fanu al company. Fa 5 fai pupu fai lava matoi. Okay. A wani tau fa fai o le teimi lava ai le si fai me ai le parapala. E mo tino ale o la fa lau tangi le si fai. Okay. Ia o tato o so se puling o le a lava to inga fanua wa man fanua ma au yai. E le ma fai tato fa fita urina tine ia tato o so. E lua kwa ko o so pare ma amba. Avangol me aru kamu. O le arko inga ma ai kura i mei konga whangua le kia dua kua. Le se pana tato o so si pudi nga ia. A tato o so la poto voi rai e. A e mana o mia se talo e te le atulo nei o ilau moto. Na e asi ele whalo fatu. O so o mea a. O so o mea. A o mea voi la lai fausia i rea. E vai ele fidi voi le pau fidi o tato o pakore ele. Le se pana tato. Le se pana. Wala na kulango ye se le fa bakala no fa me o mai ka ko masingi fo ile ku yava. Tu yava. Ia na mato tano ina masini dia Fa kai. Fa tai tai o tau dia. O yo. Walu tato masini tau no ula container sorry. Australia alu si masini sa va ile na fa tau wina te mali to le fo va. Okay. Ia tato masini na mai. Tolu tato masini na mai. Mole matanga. Mole matanga. Ia na mai le o tasila to ela talia mai o to ngataua. Ia nga me ku ire koko. Sabe si ai vai fa sala ngole o masini na ta mato tanno ina masini na o mato pe mai son. Ia ia mai mau foi la te me mai fa la masini a saure linga to ngataua fe siri se vai fa o tana. Le wa mai. Vai lá ngau kaudia. Ia wala ngau le singa ruenga tele nai le ava. Ia. Na wala misterio. To tele tangata. Ia e mai fo tão fai mo se benefit. Tele le ava alu au tu ava. Mai no. Ia o se le ni fo fa anga mo tongin. Tongi. Ia a lo fa tau ni se tau mana ia wa fo ia le tato au fai tonga ava. Ia olona mana ia pola na tau tato masini lo fatawina se fair time le miti tata fanya ngenga ia o maua me umlava to em fai ona e no for lava profit ia oi wai em fanga occupy ia lo time te su to ai pa manava ia kila masini tu olona mana ia em fanga kanga pingi fa e haya Oye, haya. Em fanga pingi fa ia em fanga fa tanga tole no le fanga ia wai ia le uno fa longo fo ia ona tangata o ine ia fu e tena tu i mai le ava tu tele le mo tele sala fa ia al mana fo lo fa ta wina ira fio anga nei o sa mata le ala mana ia fo ia bolu ta tu masini mo tele sala fa ta sira le ta dia mo ni pon tele ta tu masini se tau fa ta il masini se fu tu lu afe li se lauta tu ia mai le na se fu tu lu afe e fa na mai le se fu tu lu afe lu mana ia wa me makino ta si tu ingo to ti ala tala ter se fu lu afe ia le faingo le avale la ia o fa mana tu ai o lo te minne wa ni ngala e fu isi le au mai o isi masini lunga le mana o mia le atu mana o fa o lo place le ora okay wa ka ko container le sa ono le fatu ai lo to tele le ia ngal masini to ia ngal masini so tatu tunu ia wa o le tasine yo atina e se tu petele so tatu tunu ma o i foi le wanga il to tele so e pe foi tu langa foi le a un ka foi la ku ikoku e ma foi finga ku ikoku la ka i ka ia va ai Pea ka ai masini na tati na utai vai chen. E pa o le speng fiti mana yo le masini le fi fa ilo su tatu tunu. Mana tua fa pe to se furu ka mai wa ha mai ku ilo ava po. Ko su ka la ka ko kas. O le masini le em fai on kon ka inga umar ko su le ko se ka la. E alu lava palaka le single face. E se palaka venga le fa po se palaka mafia fi fa ngai. Single face sulu wola ku ko mo ava ku e sa fai la malo longa la ku yang ia pe benefit na ta tu masini le tau no mana ia vai se vai ngata wa on si le fia le tunu
O tato masini la ia mo hydroponic nentan noina. Okay. Ia o te mini o te le wa mo muso tu u il fola ina la palpala. Tulanga in seti. Ia ma ia o tato apa o lo fa on pone pela na ia tato hydroponic. Ia lo fa ta wina fa lo fa tu anga. O tato lua se lau se fulu no house la ia fa ta wina fit se lau di masfulu. All right. Tolu se lau di masfulu ia male lua feta la la ia. Fa ta wina tato masin ia o lo matanga o fia fa ne masin. Ia te va ai tu lava e se le to sina ngo fie. Ia o ele tanga te fa ta au le lei mai o le fu o le la au. O le mane fo ila o le ola lau sius. Ia wai lei man tape nanga. E ni tape nanga te leo iei. Na o le fatu la au lava manga au mai tu tono na masin. Ona mingoi lava i o le saiko i o le alu le tato vai la iei. Ia flow wala i o le alu le vai e tono tato masin e toponi. A o le outcome o le mea ia ma result. E se le matanga o fie tono tau. Ia wai pe o lisi meanga o kau whaki e fwoi au whai ko ngā la au ia Mese ngai ka ngaka rengi greenhouse fo i. E whai o ingi seki a le moa. Seki a le moa. Ia ngā lau whai o le isi na o na paua le mea o le iei o le whaamara matu. Ia. E tu e lana masini hydroponic. Ok. Ia o na whai e lole o vahanga ni. So kamang whaen kūkongo le whale au. Whaen tūtong whale. Ia e whai whai ona awe tu i kuaro ka mai share koe nia. Whai anga whai. Ia wai tamai masini e pe wha apea i le ungi. Ia makuloa lea ma le moto ngai wha alui nel vai. Ia. Ia o na pule lava o ele lau whatula au e tō. Mana ia. Right? Ia, whaftai wala wanoa ia o le toi nā masela ina le blackout le sa ele sfore le talwai nei. Ia, sa o le ia. Ai la tātou tonga tau, ai mawhau ngō tangata te mina. So, saka generator. Sa ka awhi mōri. Pese, angari whakau e sa ka awhi mōri. Mangkoro pongi sa kore meo. Ia ona o a inga lava la sa mata posto mata ala te mina la sa ola lava la tau whale ona la generators. Ai, me so le umi o le te mina. Umi, o lunga i mato o tua wai pēro te mato o tua pe luai ku la le pe mo buanga i disi pe ola pe nga le sfuli mim ke koe pe si luai ku la. So we pe fo ringa mai fo ile le ua mako ile anga fi mo ria ka ku. Ia le fauto ina ma malo so tato tunu. Awan ingalo so generator. Le fauto a umatu na mato pa u luas fu pasene you lai ato. Lo ta fa ma umatu. Yo te mini e mau lava lau pa u. Pe ona uta ua te leo te mi. O le whalo lo ato lava i le whalo fatu anga. E mau pa u yaso uma. E mawhai ona e o atu e whai lau whai ngā whaatau. E mawhai lea lau taru sanga. Ona tu ule i manager so whalo o loa taitas. Yo i la tau e whao ina tono purusiri ma le pulenga. Yo la tau e lufi na mai le pa u e tu i le tangata ma le tangata ma le tangata. Pe o le mea au le pole fo ile le tātou wa pe o whalo fatu anga tangu tā. E iei le isi e senga. E ma fua ona tangu tā le whalo o loa fatu anga. Ona o le tūlanga fo ile le o le lei o loa. It's good product. O loa anga tā, mai le lalolangi ato. Pea le tūranga nea le whaai loi sio tātou tunu. Ia ele ngata fo i tūranga generators. Ia lo mau fo le te lo masini. Tātou masini power works. One battery fits all. O le wingo le whamatalanga one battery fits all. E tasi lava le maa. E mawhai ona o lailau i diafi. E mwhai ona o lai le moa vau. E mwhai ona o lai le moa tosu. E mwhai ona o lai le trimmer. E mwhai ona o lai le blower. O le winga le whamatalanga. E one battery fits all. E o le o maua uma lava ma tutua te palai tutonu o le whalalofa toanga. I e tale toi fo isio tātou tunu o sau mea lofa. Isio tama. E peona tā ue kwek. O le lau alo i tutonu isio tātou tunu i tu lore ni tai au. E uma lava le asa. O sau mea lofa e te wa ai pia. E manatua. Se furu lima tau sanga na ilumana i au ngā tupulanga. O leile lava lau masini ne te manu tua i nei fo ni aso tama. Ia ele ngalo fo i whailo le mato au nanga fo o umani install. Le sa talalo i el version tēnei. E le tūlanga le mato pest controls. E o ele au nanga le alfalofta. Manu tua le mate o mai lava ma pese i vaila au. Ai to tele malo se tau tutunu. Sa fisi ngia lava pe whai el falofta anga le pest controls. E fi whailo tunu ni tai. Ori alo ma whaina whai. E ma whai ona e awa pe te whai alo ni tūlanga ese i lau mota polo ulawa po tua whali. E le tūlanga le inseti i o lungo lo moenga lo e tō whai. Ma so lava se whai ngalo whale o lau tā whali. Ia e ma whai ona i whafso sa i wawe atu i le whalo lo whatu anga. Na le whafso ta e tu lava i ona e wai ale i maa ua. Ia ma te atu whasinga survey whaile laititi. Ia mo le costing o. Ia ona avele tono le poolinga. Ia i la tō ia isu ina mai le aso. Ia watu i lota mai whangalo whati. A wate pole. Ia i tūlanga fo i le tangu tā. Ia ma whawhinga mo discounts menga. Ai te tau na pa ulu tau o tūlanga le provide o tō waira au. Nea mo, ona vangana ta si tilo ia le pūling. O fosina mea alofa mo le tunu. Wa o mātou le au mai al vaila au. Ia matulanga wapena. Lea lau e tofa. I le talaina o le fo ia vanga fo. Ia ona e te ia le
le sungal matua ya asiata fala. Ya kumaro asiata ngai pingia me vanga ngal pes control. Ya lenta u range nang ta machine generation vanga uma. Ya fisili mole tamali I after ya mali. Ya o ya tonu na lo vaita to service and repairs. Vanga uma la vai. Ya o vanga ne o tatala. Ina ia mafai on tatonu ya tunu. Le ma to te fatawina machine. E ia male au nanga. Eventually repair ia mtu vai mo servicing o machine. Ia wal fa po no ni si machine ma ni stausanga. O le ola le o la machine. O lo fatawina fa lo ftonga. Malo fa tai se vanga la oi se vai nga on sila fia le tunu Craig Moran ni tai au fa mo moni. Ia fa time level no tolo ia se te fa manatu o le benefit tato mene yo tato pest controls. Ona o le vai la au la vale fa le mai fa lo ftonga. To te loli linga sa mo le tunu peli. O le tulanga fa le mala anga. Ma le tulanga fa nga ina. O le measurements, o le tulanga apalainga. Ina ia mau le pest research. Ia au ale tali to isi tato tunu ni tu nei vai tau le telo fa ma. Ia le sau ceilings ia na fatula au sau fertilizer, sau vai la au ia maso la se vainga. Ia e mafaiona ia si matula la tas. Tasi o la tau ina le moteli se la fai. Ia tatu la lai funga le fatu taulanga. Ia ma tatu main stoi vai teli. Ia o lo maua lava ma toi au fai ningalo. Ia tatu fai faiva ma la tau o lo fai al faiva o le asian ngatai fali. Ia o lo teli tatu me fangota. Te vai au ia so o lava se vainga. O sau pau fangota. O sau matau. O sinkers o floats. Ma so o lava se vainga. Ia o lo maua lava ma toi se palai tonu falolo. Ia fai ningalo. Ia tatu a inga o lo fai tau tu o la ai tau malele me atunu e mau. Ia e mawhai ona I whaongai na mali au nanga Samoa Market. Ia e mawhai ona click lau link. Ia e whatawina ia ona piki ina le nei. Ia e ngata fo I le Samoa Market. Ia o tatou la lafo ingai manukau. Ia le tatou au solo whai mele mai Samoa.com. Ia matou teimi tala. Ia mai le songa fua I las whareile. I le afal fitu, afal wha. Las tonai. Ia le afal fitu I le tas. Ia la sa, ia le a Ryan McQuick talo mo le tina se tato. Ia vene taimi ia so foi vai malu puenga sa mo le tunu pele. Ia ma tu tai le vai a fei, ia se upu ala aloa, ia pu ala vale tu fa fonga mai. Ia e matu atu la vai na, ia fa mangalo ma tu na au auna. Ia e vai ma tu tu alo tu malu malo tu pa ia. Ia ma ne taimi ma pulsili le fenga pulenga. Ia ma le fenga renga lau fonga fia fa lo fotonga. Ia fa manu tu la singa le utamatai sa mo le tunu pele. So far so fu. Ja, so fu ja. Malo fa tai o fa fonga mai mo le tunu. Fa taunga o le sao te ma po se malo fa mo se to ina le vai yasu. Ia o lo tau fa toanga o lo tau fa nga faiva pe ona pe se toi Craig Moran nei tai au. Mo mori foi ia fa mo yanga le taro por klame. Ia mo nai te ma umalava me se le fionga to mata mo na fa nga ruenga manu ia le sao te ma me se tute ma faiva tau ave o nei foi va yaso la to ia. Tano se atu fa ve fianga nei fa salong fa business ma na tua tar valu nei minute lo toe fa fonga mai mo toe fa salowino tatu. Ve fianga o nei tai au mai le programa o le 685 morning show le toe fa minute le to na tan le o le valu e fa mo tar valu fa fonga mai mo le tonu le toe fa salowino o tatu talafo. Pena roi fa fonga ia le tau fitu e le tai au nei. Ia o te lo usul to tele ele ngata o ngā ruenga ia me se fo a o ngā le whanau. Ia fo a mana ia mai le tau tai au. Ia fo mai atua mana ia ua osa i mai fo ia avele la. Ia i nei tai au fo o le ae whai masui mai ia le tau a me whaftai ei tolo le ae. Ia parasina i tim. Io e. Ia na le whaftai ei fo i le mo ia. Ia o le ana. Anafi palasti mo ia mātou le so ato anafi. Mana ia. Lau tai a mātou I tawhai ngata. Leo te ilo e whapena fo isi vaenga o le tātou tunu. Ia alfa whaftai o le ai whai ma palasi nei timu. Fo i lea mo nei mea tutou. Ia ma se fo isi kau kau whiri pefu. Tu lou whafonga le tunu. E hei o loa o si oki sone. Pai a soa sa wangei. Nga whaila o post. Ia e li wha apio sa o post fia maali e. Asa koa ngai. Ma fiu e so se ka loki. Io, ma ko makukan ko e whaile so sa. Ma mai foi le whama jole I funga lei. E le mo se ka loki o aku I whaolo sainga. E le mo... Ai ma ki aku la lesi whaolo lesi sainga. Ai whai mai le tala. Ai ua rua vai aso si oki ka loki. Ea, mai oe. Ai na o foi lesi a ua li I vai aso le tato vise wha atau le vai aso le isi whaolo loa I la tarata mai pia. Ai koe foi me o lesi suka.
Pa mai o aku des fo suka pa era fa ka. Fa ka wa. Ka fa sa su po ga lo ki da sa. Ai, era ka fa ele na kuka. Ole moa. Fa su po ile moa. Ala ia mo kua oe. E mauale ka pisi i au ka whara wara po le makiki. E a orora ka loki ke alu whalolo. A kera koe le moa so. E a ngal ka loki a oi. Aisia. Ka ua ka ole whala au aina le ka loki. O ia ai tau mawhamata la. O whaave la. Ia. Ole sua. E le lei e ilau vai. Mo fofonga. Mo lato ole tau whare tono lato fonga. O anga e ka loki. Sure. Ai maka. Ja. Nga le uma le pio le seo le a. Mai mea e nga le wafu. E wera i are bai ai le kāroki. Nga la mo fonga hoa ke wa ngofa i lau wa inga. Mere nge u kau popore ai lau whaukuanga. I kāka i se i lea kumu. So le. Kāka i se i lea kumu. Ok, no ala mala mai e lau kuka. Ia, isa. Mai la tau o le. Awa o le mene o le whaonga ino fwala ua ina. Ia. Ai lo le leia kamanga le ia wala ngai kai pir whakai kai inga sa ola sa nguanga se siku ia wai e tofu ale tau mafa malona o nga e ma tau mafa fo e tofu ale tau mafa malona o nga i tatu tino kai pe ole kalo ma kelere ma soa e maua mai ai le winga fa mtalanga la tau fo ile ia va ia se i ai singa vitamini C. Ia po le asinga si me ai vai kau fa makala nga ia a ko i vitamini fo ile aru le tino. Ia o ka ko ula ko ke le o ka ko e mo i maka ua. Ia ole la ua i ko. Fa ko i foi. E fa se ko ko vitamini A. Ole la ua. E foi fa pena ka feola mai o ka ko la iki. O ia ka ko nge mea. Pa ai e tau mafa. Ngal pa wor me ka fa ro ngoi. Ole mei paleni tau mafal mei paleni ale va pe mai ka nga ile vitamini A vitamini E ma vitamini C ia pe o va foi la ai le vitamini le ka nga va ku si vitamini ka mix ai e sa o la u sa o ke fie su e por fe vitamini le mero ko samo ko samo ole vitamini black Makua koko Samoa li i nua. O le makuanga oa. Ka ore le ilau ka laso. O le whaupunga le makuanga oa. Pea o nginga maalili a. Maalili. O sol. E ke lo pe ka o fulu le. Mo le ipu. O le makuanga oa la vaso. O ke wa ko kele ia i la tau e. Fie tau mafangafi. Luas fulu o koko ngā lua ngafi. Ma fui singa lua se lau ngafi wa la. E lua ka isfukala. Kai fia? Nanga pa uanga fika isukala. Ar kau sa ala no su lima. O koko yengo va ai au ka fora wala. A ka unga ka ali fiku. O ia au ka fora wala tolu. E le wingo la fa makalanga. Ora ola ka ke fua wa pe o me masangia a kele o loa. O ka ngofi. A le kiki wa runga ka o koko ia. O ka usanga o ka usanga o koko. O ma kele a. Ala kele a koko ngai kinga mai fa na fo le ta fo lo. O fitu tala. Ar ke leo koko vai o le whakala. A leo ke whalongo. O le ala ke i rau o ke i o karinga. E leo whalongo aku. E se fulu ka la o koko. Ke lore ka la lisi do makua la e whalongo rongo mai o koko nua. Nua. Ei ma se ao ngā o au la unga i maua kuspa ia. A o le kau o koko. O le makua e ngau i aso. O le aru sao, o le kau sao. Nua. O le kau le iai. Vai. Ko ia. Se fulu ni ba. La la bea ke ngau. Ia va kuia la ba lu ka la. Sai va ka le silo betua. Le silo betua ke mi foi le wole ia se koko. I le magiki. Pa ko mai ia se ko. Ia ko koko tina. Los furu. Los furu ka va so ola e so. Pa ko mo ka ga ko mai. A ver ma su lima. Ka le ai. Pe ke le la. Mako ye ingul mako lau ki o fai asi ka ka ke mai o hu ma ko mai e wal ka sa ale ye sukala ave ba sukala mena le te fai a o nua o le tele le koko
maua. Va peo le te fatu ne. Ele ai pea. Alu le tolu ta la po le fatala. Ke no le kau le koko o ele wengi. O kau kusa ma le kau le pio le po le kosua. Kasi le pio le po ana ni al kau vale. Ma ka o kia mene wa e ka ko pio le po. Ka o fau kasi. Pio po le kosua. So le ai. Bebe na ka ko ai. Ia e sao. Ka o pio le po le oi. Ia fa ko sa kusa mai le koko e fa ka. Fai o le kau, o le kā, a mango, i o le whaapa o le au au, e vei ke leo ngā runga tolu. I al pio poa, kua kusira kai runga e korsua. E vei ke leo ngā runga, e ke mga aru kuruka la. Ia esa. I a margei pio poa ngā kusira lau, pe pa whapi, runga e korsua. Kau kia le mea ue ka kua kukuso. Kau tia le kau o sore. Fe, sore. Sore. Ia, paua. Ai wala au mai vaso i le koko. E pa ua se fulu. Ranu mene wala u koi. O le fitu no fitu valu whaiva. Fitu no fitu valu whaiva. Ok. E pa ua se fulu. Pa ua se fulu. Pa ua la e sulima. Ia, me so tere o ngai tangata i o mai fafo. Ioi. I o lako oso i e ave. Si tamali ina na tu nafi. Ona koko foi ave o so si la tau fale nafi. O se fulu na koko na. Ala o tu na fa tu tau le maua le koko. Ia na avera sulima. E ke ronga o ma ngai ai o le taste. Wale ngai sa mar koko ga kofi sa ga sa ngai kofo fua i koko. Ke ronga ngai sa mar koko va su ngi. O vai a are va ve ia o ia no manifi. O walu lo fani. Ma ngai o le taste o koko. Ia wanga fai a ko ala ki po. Pe koru au ki esa sa. Sera sa uraga te. Ko ia ba fa kafiro ba ba kulo wai. Ia ko wa. E pe ko vai ko pe ko kafiro ka ma va kulo. E ka koru ai po. O le koru ai po ki fa ko. Sa va vele vesi ngapi. A fa pe kafiro la walo wa nga pe yo ya ko. Ala ala ka kafe pe ka kafe ki nga. O se mai va voltar tu do te passa la winda nei ta do telefone ele nei vai nga le tai ao. Tara va sa longa va pesinisi. Sa longa le ulus full minuti o te ai le valu. E va mo le afo le valu ona tato se ele el proclame o fam nia nga so fu mas fa nau. Ia mo le mamalu le tato o tro. Vai longa fa na tu so fu ia mas fa nau ile so. Mana tu wa poloka lungo le tele nei tai au ile hanga mai le tata o tunu mana tua ia ta ua tele le sa le mu le tai au anga mai le ngata nga luenga fa pe foi ia le mori molino nai fa na ia onga ai fa talo fatu mo solomona patea good morning fa tele mafuta mai o seu leota ta lo fa lava ti lo ia lau fai no wa ipo ni koko ni we au koko poni yo e ti lo ia lau fai pe ko ni we pe sa mo ta o tu pe al meta o va mole yo ia maduia nei ta ao ia maduia foi nei ya so va talo va tu mo Lucia pai tele ile nei ta ao good morning asiata kitiona tu maunga ta lo falava so i fo manuia Max ia feta good morning ta lo fa vai tai lina to filau you pati ta ao manuia Ilaita lei ataua good morning va pe foi ia lei aitua tu ia ana tia si utile talo falava ia ina nei tai au fo ma lor so i fo manuia ia me foi ia Alex Willy so ia le mafua ke pawa ia ma faletoi ma lor so i fo manuia nei tai au fo o falo fatu mo o tau ia ma lo foi le usu le tato o tro le tato ia o ku solo ka ko ia so ma ka usanga au kuso se tema ia o ki topalo to tamaiti. Ia wai so malolo le so fuol vai so fo. Ia so malolo le so fuol vai so fo. Ia ka ko akulo fo ko ia so malolo ia. Te wila. Ia. Ia so malolo te wila. Ia ko ka was te wila. O ia sa. Ta ona me asina. Me sina sa mo. Me asina sa mo. Ia aso malolo la ia o ke topa. Ia loto tamaiti. O loto tamaiti. Ia e o ke topa loa ia mo ki o ka ki si mas. E o malolo ko ka me ki Jingle Bell lo ka. Jingle Bell lo ka. Va talo se ia taira fiso, mai se ia le fa nau le va fonga mai nai Manuel New Zealand. Talo fa tu ia foi nei
Elijah, ia malaanga nei vafonga mai ni tai good morning. Alo leusu. Ona pono vai atoia mai le press release le mtanga wenga wa onga manganu. Ia. Mata uai. O por kalame tau laka pi malava fana wa onga. E re to alu lalo le unia laka pi Samoa. O le alu lalo le uni foulen te tala le poles falit. Ia. Waki de le confuse o kamiki. Su e ale paua waki de se vai fofo le mele e vai a kurva fita ulile. E ko la confuse kamiki con ia players. Na me foi nei foi a onga. Nei foi a onga. E wa matua wa onga foi a onga. Foi a onga na. E anga me o ye tatou so de. Ia ala le tūlanga la sosi la fori. Ia. Whetu ai la sosi la fori. O la sosi la fori ala i o le la kapi Samoa. Ala o ke vai ako foi wa. La fo fau mai la sosi la fori ale fo yungi la kapi fo. O le angol me o le ma fai ngau e ngaru rue whakasi. Ska mai Samoa. E no e. O le anga ngau le mele i nei. Ia male. Tūlanga la vol por kiki wa. Ia. Wa uma e ka le sia o a ingo numa fio anga le usa solo mai do tonu o. Talonga. E mana ia pe ana whaatari sei uma le review o le World Rugby. A mai lo le review e wha maonia allegations ma maura i ai. Lai tu wa ia i le malo le pulengo la kapi. Ia ona whaidol sa swinga. Ia wa le umanino. E le ma whaina e le ofia o mai ia i la tau fo i ngā ruru e whaatasi mana la kapi Samoa. E pe ana tātara roa ta whaasoa. O le ui ia le whaitotoa. E awala o mea ona o lai ai le whaavai. Whai e tō finga. O le ui ia la le whaitotoa le o mai ngā ruru e whaatasi o tonu vote out. Ia le mai tau atu o le ui le whaitotoa o so le whaamalam. Very sad. Me pe o le tūlanga foi le pe o whai asi mea tangata ia. E oe. Ai o le Safa players. O le whainga tai o le mea leo e tato tunu uta. Ma ale le poloki. Talu ana ma ale le poloki na amata lava o na whewai vai ha itamata. E le ngata o le atunu ia e kalesia. Ia o ainga. Ia le au o tonu o talunga. Le au ke visidi tolu. A whai reo amata mea le lakapi. Le ale si talunga. Le ale si asosi soe. Soka. Usuanga. A apa i le malo. Pai pelenga. E toi fo. Ano inga whai ato le malo le mea whai mawhai. Ia ngama i maua ko alo kei mea whai administration fo ia. Ia wa pe o le visidi ke le ale tuna i mai. A sui le pulenga e sui e resort. Ia. E te leini tupea ala kapi. Ia wai o leu te mana tua a nua. Ia wa lewa ke rengo o muri ke le lakapi. Ia. Tele fo i o whaitionga na ave le pulenga o le lakapi na iei taruai. Mana tua o le pulenga o le lakapi na Samoa na iei mua. Board members, leo tana no e sui o komiti whaafoe. Ia. Na operestene o unify tu malo. Ia. Ia mana tuala, o nei to ina ngai ai le tō whaama le whautanga fo i le Whatoina. Whatoina. Ai o ke le o le koe reshuffle nga whai e lakapi. Okay. Nga koe amenda i le constitution. Ma koe reshuffle a koa ia. Ono le telefo whai tionga na iei na vai taimi. Okay. Le alana to e sui e ma teu o le whaavai. Na iei lo le suinga, le wa iei ngei po al members te minei. Lo whai lo te fono. E ai. O le ele o koe o mai umala pele se kenge o le po al sa i mua. O pele se kenge o iungi whai ku malo. Ia. A le amendments la sa whai po teu unga le whaavai. Le ala wa iei le suinga fou le wele te minei. E iai le sui o le o Palestine o afoi o iuni la kapi fai tu malo mai savai e ama le sui o Palestine o iuni la fai tu malo mai apia o na ruato e lole matangata foi e elo la tu mai i areas that tas me kau liko e ka kau ngai se lo ia o me kau finance
E te taunga i se tangata, e longa background to mai me tau tupe, o me tau commercials, su enga mo me sponsorship, e a whatase mal prestene, o le yuni la kapi a onga, la wai le tonu. So ya una ia le tau te unga ma amendments e na whaita ruai, o le makua ma ngaia, le ala wa tu la e lo. Peo le wato mo tino tu tino tau. Io le wa iai tu tino wa iai sui o Palestina yuni la kapi. Ma wa enga la ia e iei to mai fa tole e te tauna i te tonu a wa o to tala no ina le fa fo ina la kapi. O te le lo la. O le a lazy swinga. Le mana na o ma lo. Wai, e tasi ale mea le no fa matala e ui ale mea o le mana o le malo. O le paua. O le paua. O le malo si anga. A le ala e pei e o atua i malisi vaenga i e muri ai le vaenga le ma fau mai le si uni la kapifo. E sa me le o mai e ngalu lue fatas. You know, o le focus o players. O players. Ia wai sa ai lau pe vaenga le tenen tata noa. Pe sui le pulenga, pe sui tangata. Ai ale isi tupi. Ele se tupi. Ele ia se mema fai. Ele se mema fai. Ele se mema fai. Oh, test the problem. Kamu sao. O le tupi. Ia wale utele nei ta famtalanga. Ia wale ta lia nei le review le ale. Le World Rugby. Au man nei le review le World Rugby. Ele ai se vaenga o afia ia. Ia la tolo ia il committee fa fo nei temi. Lono wingo. E fa wa upea la kapisa mo. A fa pe nei la fa te ingo le mele fina mai le ma lo le pulenga ma tu ia pulenga. Ora no winga la a fa pe nei la sui. Sui pulenga. Io o atu le si palota o mai se isi malo fo. Ko mai fo le ko pisa mai o le anga le la kapi o ngol pulenga. O lo wingo le ako sui fo. Ia. O le ako sui fo. A le mea ia, e so se au nanga ma so se vaenga lava. Ia ila tu e le mariri, e le whaika ko whamari e inga o mga ngaka. Ai o la u concern i ai. Ia le wau mai ma le wha se silanga a onga. Nukare i loa e whanau, o le mea pito sili na tā ua. O le vesi o runga. Ai ngalo a ko ai players. Fatasi malo lato manuia, malo lato saunga le mu. Saunga le mu e te tauna wha mua. Ia i players e ne. E me se nei alo ma whanau le i nei teimi. Io e. Ia la e whinau ma ono sa e nei teimi wai ai fuafo ia i nei tau sanga le i tolunga taua. Tau sanga pito e se voi nei lakapi sa mo i lau ia mai tau. A mata tau sanga o lakapi. Io e. Le ho o me teimi nei la wanga maka mai uni a no uma fionga tu malo. Ia le na uma so nei le NPC. Ai le uma nei vele NPC ale o te so nei le stamun sanga le o le Chairman's Cup. Le whanga solo le teimi nei. Ai le uma le o ia au poso. Ia o le e la kapi ia alo ma whanau o le tatou o tunu. Ia o tate tarofa. Pera le la ia. O le sila mea leo te nofu pea mo mai tau ea uia. Tu loua o te loe le fia el to te leo i la tau ile. E la utala le la fai ese fai atu pea. Ina ia malama ma mani noi le atunu. A sida sila nei i la tau ia e te tonu o le unifou lea. Le na launch nei le asfroile. E le o la tau uma. A o niso i la tau le tau la mua mai le unifou lea. E lei mangiso involve se la kapi. I au la kapi ang uma fioanga. E le o la tau uma le whaila whamtalang, a le to o telo i la tau nei. E le o involve ni au la kapi ang uma fioanga. Ai whape whea la nai ta mali i manai matai, manai tangata, la e whaia au la kapi ang uma fioanga le te mine. Wa afu mai no la tau tau tua mai le tele o aso masi na matau sang. Winga nao la ta whaamtalanga i whaano noanga na. Ai mai maa ue. Pe ana whaapea. E o mai ala koe. O mai ngā lulu e whakas. Ma nei e iau ngā lulu e whatas. Ngā lulu e whatas. Sa o al me masai nei whaasoa. Ngā lulu e whatas. O le awala. Le awala e ui ai. Sau kongu uma vote manga. E oe. Ia vote se ngā. E oe. Tare manga o ai. Le hui ai le awala. A whaapea whakeka inga e reo fia i a namura u. Ia. Sa mi leo ta tūlou ta whatafa o namura u.
La 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 wala e se na muna u. Ma fa ma vaenga te mai ta fua ma le poa. O I uni da kapi. Ngā lulu e mai nā, lango mai ngā, ko lei mai ngā campaign. O le kai mo le AGM o mai vote. Vote out o le awala e ui ai. Ui le awala, po le ale feita I fea. Ui ai le awala, la si pela mai le whaamai, ma le tūlafona. Instead o le whai o le si mea fau. Eo e. O nā le whtena inga. O ina lea e a fo, e safa I le lua I uni a. Players. Confused the mighty. Players. Coaches, whai a onga. O le lua po fea o ai. A alua nei la fi naunga nei lua, ai a mai le whai unga le final decision na le World Rugby. Ban. O le ala lea o ngai fi ngau ai. O le ala lea o ngā. Le ase ai le lei mo players a Samoa. Malaka pia Samoa. Malaka pia Samoa e maua mai fi naunga I whai nei. Ben loa ia mai maua. Ia wai peo mea le fi nau mai e le unifou lea ma le malo. Wa te taunu wha ma vai na mula unu ma le port. Ona ua wha le tonu laka pi, bla 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 bla. So, o le ala solution. Whai la le review. A sau la le review e sao tua inga. E wa kaulanga ave se whaukuang. Ai a sau la se se. Wai wha ua ue o langolango laka pi. But, e tau waso ai manatu le tō tele. Ona kasi ale mea le fi nau mai ele te le malo mal malo o le pao por kiki ale la safa ile tele players alo tatou tenu e uile lai fa so I mata ia o lo tula I mai lau fanu o le tatou tenu o le me pito sinin tau ia mala malama I o tatou tangata o ne ita se ina ma fau ma le sila fie o tatou tangata ai o la tatou se atu proklame o famia o soifua mas fanau o le mamalo le tātou tunu o lo whailonga ma whaamanatua soifua mas whanau I le so. O le aso lona whare nei, o le masina o kuso lua afe lua sifurwono. Ato yeila soifua o Loki Elisara tu vale tolu sifurwalu tau sanga I le so. Happy birthday. So li au waa manuelo wa soifua sifurfitu tau sanga I le so. Sina Luka Mawingoa lua sifurwalu tau sanga. Happy birthday. Vaioa e lama ai ulu manuia lo lima sfurtasi tau sanga I le so lau futalainga ia I nei tae au numi fautu so ya numi ali manuia lo asa I fuali numi tolu sulua tau sanga I le so Yorina vi le afa tolu sfuluiva foi tau sanga ia I le asa o le nei le tamale le vao pongai lua sutolu tau sanga ia I le so Raymond Solo fast waru tau sanga film and Bridget ia ato le solo na soifua polo na sfanau ia male sunga na whawhenga ia Jack Roberts manuia tele whamanatuina o tau waso soifua I le asara nei. Pamanuia atu le soifua me alofa si o eni masoi ono sfuru tau sanga I le so pa tau sili so alomunga tolu sfuru tau sanga ai lao he peti apa fast sfuru lua tau sanga I le so valu niu nu le leili ma sfuru lua tau sanga Ramoni Peti Mika, luso Victor sanga I le so va pe foi ta vaonga la ulu. Fast fulu malaiva tau sanga ma fa afetai se utofele tolu se fulu fitu tau sanga pe na fa longa ma fa natu I le so e pe nisi na ma malo le tata o tuno fa longa ma fa natu ia so soifua ma so fa nau I le so. Manuia o tau waso soifua e pe na fa longa ina nei tae au, mai se foi o neiva ia so wae o le mai tau ina le vai so nei o nei tama. Ioi. Sao tama. Ioi, mama. Ia manai whanau. Meti soi ei tolo. Ora mama. Ora ke va ko. Pese va ko. Pese ai singa de mea. Pese mama o salabo. Pese ai singa de mea de wa. Le ai tolo. Ora fa manatu. Ia sa. Nga ngai fa pe ngai vo la sao kama. La sakinga. La sakinga. Le pisiri. Ia tatou foi tu. Ia mai se nei tamaiti. Ia wae e fa pe ngai la sao kinga. Ma makale ka ukala le silo makua. Ioi. Makangare fia karangoa. Ale yo lo karangoa nang whangau. Ioi, aro ngā kia waru longa uso. Ioi. Ngā. Waru whakofo longa uso. Whakofo longa uso. Whakoi lai, lai el meo kupulo makua. Mai, le ke upa mea lai kupulo makua. Ai rei roa, o lai piua, o lai kilo vore lo makua. E lai ia masi so kau
Te kauango. Kauango. Ia pe kau mingoi e whaisinga meo le sao ki ngā. Ia lo whakangako whakofo ia le longa uso, ia le inga ia mingoi a kui esko inga mga ka mai. Ia kako. Ia vai le waso loa le kau ke kula. La sau mea lofo e... Oe mo o iai ma e mo e miti ai e. Au mai e seu tō rua ma ta miti mo e la sa tama. Ma a whakau sa ka vale. Ka vale. Ok. Whakau sa le kusa whelo mau. Sawa le kusa. Sa le kusa whelo mau. Ai ke soi e. Mana ia mea lofo. E a la we. La se mea ke mo o ai tolo le. La sa tamari kusa. Sa ofe whangota. Sui e la ofe la wale anga. Sa ofe. Mai la i la wale i o Greg Moran. Whalova toanga. Mai sa ofe whangota. Sui e la ofe. Lela waru luwa wakua e rua nga kaifat. Ai kere koe mga koe wakau koe su yo se vai au. Lei. Lei au se vai. Sa ofe la. Langa fo ua kau wau le koe moru. Langa ua. Makua ua fo ua si il sa. Si il kau. Nga le kau me le oenge. E lo koe whikau i lau bolu mare sa mine wete. Ora la o kele a kala ofe. Maria. Kau i le ala ia o mana. O le mea mo le tau tai mato pala ma le tau tai poto. E ke fua i lungo le au pe au. E ke fua i lungo le. E ke le vai a kua le sami ai anua e moru. Sawa. E oe. E ke vai a kua e loa e kaunga e moru. Kuyo se vai mo o fumoru. Ai vai a kua lai si. Kala ofe. E oe. Fuar karkea. Se me va pega. Se koko vai masangi ma korunga kai fale. Sawa. Ke ua e ngau le lau a mangu vai ngalo ia. O e whaaburi o. Upuanga le se si. Wakakala goa ke. Aro usu lo mo kuarko inga. Ai iwa. Ani. Ai whaalongo ki mga onga la wali ina. Ioe. A mai lo mga onga. A mai lo mana onga. Ioe. A mai alo whanonga rai aure nei. Se i matou tartar lo mata mai ti pe tua i di au mana ole. Ke rori si me misai me i o le lo matua matoi. O whalave o la ainga. Ta aure lei. Ai mai se ala o le sai o le lo matua. Sai o le lo matua i ke vai e alu lo ko inga o umma se sa nga mea fo ilo se fala bra. Ele ko mumu luma lo maku ai sai langa fa nga. Na vai le e pe e kangi u fo le i kala. Ai malingi ro maka. Malingi ro maka. Ara mai aku ia ka meki. Mama la me kangi. Ai le ko ka maleanga. Ko ka maleanga. A faifa lave o longa a inga manga oe. Ave uma mere lei. Fai ke kele o konga. Kupe. Ki nganga wa ai mai o le kau fa so kupe i piri ko wa onga e manga oar kou ka mai. Ave uma i fala lave o longa a inga. Fia ka ngaka. Fia le lei. Ai a fai haku ska mako se mako fala lave. Ska mai fala lave o sio a inga. Ai runga. Ai sa o lei ya. Ai sa o lei. Ai kare kanginga le sino makua. Ai awa e a fo inge se uma inga. O isi a inga. E pe e mau wale mea na. E ave umerto ina mere leilo na inga. A o isi a inga. E afurko inga loma kua. E pe e kau reverse le mea. O isi a inga e afurko inga loma kua. E whakurol ko inga loma kua. Mai e nga a loma kua langa mai ka mai la langa. Wa man koe peo loma kua ke ua konga. A whakurol ko inga. Se le ile ie hui edi. A la o me loma kua. Ai. Te ore e ngā ringa e kango whoho ai se ngā konga rinko koma mai e ia ko inga leo. Nenga san masinga ai reiloa. O lai ngā ngāre le lo makua ia la popoa. O lor whalawe lawe lo makua. Ngā whaasanga ngā lo makua ia kama isi o leo ngā lo makua. E la avere ia lea se i whalawe lawe ngā wisi la fia le. Ia o lo masko inga. Wa ke isko inga le folangi o la ia ma lo makua. O ia kongwa ia. O ia kongwa ia ka so. E koe varu le uru ko inga. O lo maka le a inga. Ia ka sau lo mar ko inga. O ia ri o makua e a mi o le angari. O mau le leia ia kongwa ia le o faku ia o e. Ara o sisi o lo mai. E o le ia le nga o faku ia o e le. E se mai ia nga ai le o le lo makua. O ngā iang se kia le mea lea. Ia o mai fwai whaare ko ngasko i ngā e le ia le a ingo lo makua. Ia koe le swinga. Ia ma meangi o ai sao le iau kala. Meangi o wharawe lawi. O aso ia. O mori mau ai.
Alu ia se o mātou ta mama se o mātou tino al mātou ina. O kakai de kaukala. Hampo i orko inga mako. A whaila mera ainga. E ka iara loma kua hoi ele. E le kaukala, e le se kala e whai. Arko inga. Arko inga. O mai lorel whalo o kengi ele loma kua arko inga. O e ari e ke ngofo ari e nei masau kala ari e whai ari wa pesori. Ai sao le lehi ari. E o kengi ele loma kua arko inga. O la ua umamea. Ia ngā mai a ngungu are lei mase kala ko ingo whai ai ngai o ko whawhinge ma a. E se ka mo la tau fo i winga ma a. E pisa kua loma kua ngal ngofo koe mai e. Ia o sai. E le ia se meo lilo si le whangare ri. Ngāla. Ia ngai koe inga pe kūru whapenga. Ia olo ma koe re kū. Ia. Vai aso nei. Stoe ina. Ia e. Ia so ngisi koe. Le Hiluxes koe inga. Se Ford Rangers koe inga. Se pior po koru se la. Pe vai se pior po e whawe pi ele ato stoe ina. Ai sa wa. Ia se ngai me o pior po a ka ko karango pe unga pisingis. Ai sa wa. Ai va kwa fa ya le pena ke le ar ko inga pe unga maliu. Ia ko va vai me ar ko inga. E wole se nga. Pe ya la sa ola. E fi se pior po. E ka fi sa pior po. E oi, ku ye lo waka. Ku ye lo waka ke milio lo le aru ka ya le sa fa lo ngi. E ki kilo lo le akala sa fa pe a si piko. Ai ma ngai yo. Ku ngai ai ka ai le ka be ki. Se malvale wati le ua. To is for 1 minute le to na tale o le iva e le nei vai ngale tai au tado se tu va ve fianga fa salong fa business to te lu mai tado se le vai fa un o tado programma le 685 morning. Le vale tato wati le to 1 minute le to na tale o le iva na to lunga le programma le 685 morning show le nei tale fa fonga mai mai le tato to know. Ia, fai malia o fai vole nei aso. Fai malia foi ia, whemalanga inga runga lau o le tele. E whala vela tau ta vale le na tūla i mai nei vai tele ana nafi. O le taina ma se tasi o ta vale private. Ia, whawhitai le atua le sisi na a whaina pe na maliu ai pe umai le soifua. Ia, e tu ngār whala vela tau ta vale le na tūla i mai le aso ana nafi. O le misi fo ia se va ia so mas fala vela tau ta vale mas se maliu. Sa o le leiso le pau ale me tate whawhitai i le atua. O le tele whala vela tau ta vale tau le intanga tai mau o le soifua. Ia, o le tele i o whala vela tau ta vale e tūla i mai le vai asoma. Le vai aso le vai aso ona tu atu. Vai lau ta vale le insinia le ia mātou i ngau tai nuu. Ia o malo le o watu i na i o sotu i na le pale inga foi le sunga ya sione i inga. O wako ile ka ya vui ya. Ya kama ya inga voi le lunga ko le farsuao. Ka ko lai fa ka fainga le piki apu double cap. So ko i fa ka fa wala ke le la veo si oi. Ya la wala au wala wali inga la pe ka ko pe wala au na itama. Ya ili ta vale e sa usi ko sol piki apu. Ke o maua ko le leo. Ya peso le matua fata mala i ole. O le whatamala pe a tūla i mai a whalawelawe whapene. O le tele a whalawelawe oi whapea e tau tāwale. Ia o le whatamala. A me sio neva yaso wau keiloa. E tele a tātou tāla i tamā. Ai oi ngā pisit whai ngor ngiva yaso. Ma koe rua me ke kele vai aso mi. Ia isa. O le mori ngā whai whi au. Me pisi. Ia ma le asau tamā. A wa maka whai koe sau mai sau ranga oi so. Ole, sa mai e pe alo wa malolo ale vo ko sa ka male pe fai fuaka so e o le fale le ai fo is to finele a Doris ne tu li fau nga ile video le upload i lunga le si li ngai si usenga e la talata le fale le nga o ia le moto le fionga le di palmia e ai e vai a ko feo ai kama feo i mangai e o al me foi nga lo mori mo winga i da nga oi ai bo ama meu au penga o no winga foi lá e ka foi ngai singa au penga ki fakari me moi a mo a singa u fanga me i pe ola ka fanga me i de ngai ai ala kama to fanga me ia e o mo le pe vingo u fanga ala u fanga me e fa inga e me ka sanga e fa uru me ka sanga e fa uru ka sanga e me se singa for guarantee la ka sanga o eres ka ka mangui er va sorry asia ale la fa causa istura sata no ale ai o uma na fa tu tala ele o to e fa tau sa istura terminei o ia ko kele pua ale sa istura ngalu le
Ele fongo ngā lui fongo ma. O la se I kau wha koe wha. Wha ola voi wha keli. Ia se I kau mauanga I gisi au makua wha upo. Me rā lea, a wha pe o le kau 40 mai sau wha kau sais tū. Le ai. E leo koe maua se sais tū, se lau lima se furu nua. Wālanga o whai ako o e tangata manuia. E wha tau au sais tū. Ia wale wha pe alau mau o moa ia a liki e tāre pese. Ia na ole tai au olang fo mo. Ia ola ola pu ai mata fresh TV. Ia ka ngo ngi kai au. Ola skolo. Ia ma ora ese. Ke ro. Pa fu se ia waka ki. Ne ai. Wa sa wa kai ba kai pu. E kolo ingar kai au pe valus furu livros fu. Ia no ingala o ka nga ve fa magic mai e Bruno. Matou na ile asante vai tu nei o se matou se tina to malanga mai New Zealand o sa lo ma se tina mai New Zealand o malulu te New Zealand fitawi ala wa malanga na tau no mele stofi matou tu lo le fe matou na ile sa ya o se o nephew la le sa fa ir fa martunga le matou kalesia fa sa ya matou ila ya a foi nei to na ia nei tangata le kalesia sorry ai va kua to na ia stasio tina o le kalesia ia nga ia to fai au o le supo lupe yo e so ko ai le mo le lupe sa mo ke le lupe sa vai ke le lupe sa vai so le ai ke lo la o le mem kauki o fa kulo lolo o ke le a voi nei a go ai ko le supo Wai sama le suga le lolo le lupi. Masanga mai o lupe sa vai. Masanga mai o lupe sa vai ko fa vai lua. Fio mai li fai pule. Mai a lupe a sa mau e mau ai ma lupe si kai. Ya ola ko foi sa vai ma ko fa le sa vai e wa ko ke le foi au fanga ma ko. Quel lupe sa vai. Quel lupe. Ko aquele a. O pessoal ole ai. Al tasina mea e tari e malo. Sa o leia. Ia, mai se la toi malanga mai fafo wai pe fia e tau mawhala lupe. Ia, wai o le lupe foi o le manu foi le tolo. E tau mawha atoa. Oi. Wai e le tau mawha e lupe ia ni vaenga foi le anga. Ia, manga o foi e. Whangasa o kau lupe e whainga whapsoka I me keo. Whainga walu e. Whainga walu iuka le wau e whanga mai e lupe. Whanga me. Ko sa le tau alau sa istu wa li ma se lau. Ia. Alo ingo le kau le lupe wa fe li ma se lau lupe. Rua. E o le anu mawhau. E fia le mea lai se ngere whanga tau sanga. Whaupopo koi mari pe mika e whaka wai pulu. E le whaingo fie. Ia, mai se ke asa. Ke asa. E kau whea lolo sa istu o wai ngā lo wa ua kua. Ai re ma whainga e la koe wala ure lupe sau. E ke asa solo le ngā o amane. E ke asa le vai mara sa. Ia e loa le lei. Le value o ngā rue ngā riska ngaka. E oi. A whai o sa istu le ia o wa whekara lo i gor kaura lupe was funua. Oi, carebe. Ya gua ka koko kal kai di bakala ai sai mai so. Na foi esse. E que sa fa ia ngai au ka follow fa le fa pau. Sa. Ya e lu fanga le lupe. E ne ma fa ngai foi ngai vala au I lupe o mai. E pe do po piki ba ko fukuri mai. Ai alu lupe a wangi e pa o. E vai e. Awa ngai pa o ale le lupe. Me ngai le fa bakala nga ko vai dua ya ole Nua, e whakoa e la ngonga pe kofo iai. E whakoa e la ngonga pe kofo iai. E whaiva ia, e whaiva le mo ki whaia. Au ke ilo au, le isinga whaiva o se a koe va ia. Te ngā rupe. Ia man whanga ngā rupe. Ai ke le lau whanga rupe. Au ke o fora le so la pua. Ia man kua ke le lau wali ia ingei a wako fo ingei o isa whai e wako o whanga rupe. O mātou matua le toi mau are whaiva nā. Na lupe. Au whanga. Ia ona e pe o leo tātou whaamtara ina ni vai teimi o le au whanga lupe. Ia e pe o ai kai mi o le au seu ngā lupe. O le au seu. Ia o mākou ia so ia seu mātou fo inu. A kaku o fo o kālu fo ia le uta e kake whaipopu. E kake la ngonga kua pā mai le whanga lea. Pā mai le whanga lea. E le tō telo tangata sa whaia le whaiva. Ia o ngei kai mi wale ai magis. Wa o le singa mea sa keleng se sengi e le mo le tu.
mo le pua ia sa kau le o mai ai tai no foanga e fai mau mango tangata o le fai vola u fanga e fanga e ngale mele we ke mingi o leng fanga lupe nga fanga nga kan mele we ba ka fanga o mori o ka fanga mo po mori so ye kula fongo ala e me fai kau fa alu ya mangui o fai vola ya so nua ai manga o mia se lupe va ve longo mai mo le fada stay ya wale le yo va ve longo mai sei nga ku siaki e ai va ve longo mai nga me fa me alo fa ko ya o Maru ia tere tute fai vor tata turu. Ia, ile nei taia le salua. Tau runga po kala me 685 morning show nei taia o 65 po ponga le taia leono le taia o taia o fa so i voia.